Janet, please come. Hiyo pesa ilikuwa imeanza kuongezeka kutoka 17,000 hadi saa hii milioni 17 hadi saa hii tumefikisha milioni 24,900. Katika ile vikundi tunaona wamama ndio wamekuwa wameongoza katika vikundi. Manaka wamama ile vikundi ya wamama ambayo wamenufaika ni vikundi 119. Alafu vijana wakaweza kupata vikundi 62 kiasi, kwa sababu hii pesa ya Uwezo Fund si kama pesa ile ya benki zingine yenye tunakopa kama juu. Tukijaribu kuona mambo ya Uwezo Fund, interest iko chini kwa wamama. Kwa sababu ndio ya kwanza tulipata, tunatarajia itatusaidia sana kama wamama, kwa sababu kitambo wamama huko wanapata capital ya kuanza naye biashara.